kublai people lok baro ngai kublai beng pisa shi sen biang ngai scam ba piedan ka met ka basait baklan deng menta ngamut manage po bhutan deng mut manage sting station bhutan de kade ka film sakba ka bang ya dep hi ban shoot de menta pa deng mut manage shoot sa station bhutan de parlok baro menta ala kisngi palat de ngan tip ngan la ne ban continue ba yakani ke video por pangalit bangawan ada ngamla dengan sa continue pada orang la po station bhutan maba mentala khandai baji khar baji kila ong yanga bangan po shlong mengine mi na shlong ban yo po klo station bhutan tila da ngam yo ban continue kan ke video de ngan sa continue onda ala po station bhutan de ne ban ngamo parlok de bye bye. Finally la poh ni po you ti kombi la syajan jan ka ada so ni la jan Sang kata bang ading video John sok la jan lai sorry te bading di syake dan hante la poh ni dukan kedewe kali ru la poh ni kalau te dan belum ini ni ada ni Sam Noel ni boy Dajet Ricky Parijmon okay mentang 8 lot Darshan ini ni way kerteng ini kerteng kamu tu Imi oh Imi Zayu Mauri oh si parawasan milian ta si bahaya okay oh syukur ta fikir ka ayu sewan pam ni kalau ngomong hari ini 4 yomat daripada tengah di Semar kelas papang lupa okay Hi John. Hai. Silong ko pala siyang kali kanta. Bila syong kali nadu kalau je si beje perkataan taman kantahan berbeje. Iwe si lai sau san do. Hadu kanta steng ye something kamtai la syong kali. Bisa kanta ya ban siyang kali biang. Sa 7 sa 8 tang prakantai la apa jaga try. Dai nya step kan dia sikit dem tikdar. Nomor pakat jika yang ni pasta nya kan update di bahare tak tahu. Mila am tip dah apa yang dia lah apa. Kita di sini kok. For the first time. Alak sakai. Tak sakai. Am bisong kali am kim lang na bisong am ha? Dia na itu piang. Unik piang de ngi kim ngim dei tangki nem khasi bandeng une. Andre barok hi kiba deng une nomor balik kipen pau ya kajilong tenrai lagi. Ini hapen kiu kerana. Ini hap ketulop ro hapen kiu ro nomor ba. I lara kipan gampat jusyam lagi aktres e belum kini. Lebih de. Le sebutan kilara yo pan de pan lara aduk lai 1 kilo. Rasa tapoy haberni kila kali muri. De ban London coffee wah don wong. Khasi malam. हंसी नहीं मिला मुझको हिंदी में लो तुम नाम डन कैसा है क्या है अभी अभी आपको मिलेगा कॉफी है वो चाय मिलेगा चाय बना रही है ठीक है क्या चुना बिस्किट क्या खाना स्नैक में क्या है खाना में मिलेगा रोटी होगा पराठा होगा पूरी होगा चाइनीज में होगा चाउमीन होगा मैगी होगा Kawang bed. Kaya सब खाएगा माँ चिकन मिलेगा पोर्क मिलेगा सब खाएगा चिकन भी खाएगा pork भी खाएगा फिश लेग भी खाएगा पीस फिश लेग पाव का फिश ओ लेग पीस nih director jungi Director director ba actor ni aktor ni tambah
Hakani ka film mentan kala direktor. Nomor upit pala. Everyday actor. Itu lah apa nam sisa. Ganai itu lang haban aja ba benta. Nomor beli bah hapat pekiu tulop di dewe. Kedan na. Ada berpari video kami ni hente bersiasa ikso dia. Barang ini appointment time. Kapuan kita kat gym. Ada gym. Ada jadi syong kali gini tak nak apa gym ada. Sacrifice lagi. Kita shoot. Ini sangat nak kalau play nanti ini. Ini sangat nak shoot. Ini dah spice dia. Ini dia lah kedai palat. Dan tu benda yuk. Benda lah yuk. Siap betul lah kedai pas pergi sampai dah betul. Dah, tak suruh nak shoot. Kayak isa kan dia? Friendly gate yang kau India bat hutan kedai-kedai. Lah saja ni. Kali hidup kat nak kata syuk kena kata syuk. Yang ni keyword Melayu. Ayah ni yang buat dia ki syuk kan ni. Jadi kit kedai ka friendly kit jong ka hutan bata itu ya. Kami ngalak pasal ini nama ni haban dan cara cakap dia hadir salah dia tanya. Dia pergi pada kami ke passport sebelum kita ngati ngalak excited. Sebelum tu apa pi travel sa par negeri India. Kalau internasional eh. Oh wow. Dia nani nginda terus nani pat. Inwan pai salah do. Ni nanti man pai dengan tip shoot. New pi lile you se po Bhutan. Ngilit shooting. Kau baik film sakama. Pi best ni am haba pi don hakam film. Ngebest palat ni. Kadai kawi kekam kapa ngalak ban penjak thai lu je ka jimut perkhat jonga. Okey ta. Kalau ka stress ka free pan ma ngayo ban rukhi ngayo ban comment ngan yo ban ya. Kedu ki parlok ki ba long ba phet kan. Kata. Te Abiang hi kan. Pi sa internet isipai. MP. Okey ta. Te okey tang kita kentin kublai shibun kong Urmila Karmal ki. So pidi kasih dengan second do. Mana jadi sebutan. Okey. Wow. Parlok barang ni lai. Kita rung si pop hutan mentah. Kini thangin lekai lah syai. Ha? Pet kedi thangin lekai lah syai. Pikitay. Jai. Itu jalan ya. One website Sherry. Doris.
Hah? Lapar ni. Oh, ya tu ada watch ni. Itu dia on wifi kan? Thế là ông cable mình nè, ông đơn wave cable. Ông đơn wave cable cái anh tao mang tiếp ông nộp cable. Chỉ cần dùng gì? Long play đây tao play. Oh, ni ada wifi. Scan for another device to join fourth floor. Oh, đây kan? Đây. Ya kan dit lại. Dia đang suy đẹp sớm mình ta là sao vậy chứ? Thì rồi đang đẹp sớm thì mình ta đang muốn đẹp ba. Tingin pun kot nak syahi kan dia video. Dia han sa peni pada sa kawai. Oh, ngin ni pun kot ni kan dia video. Dia sa ngin sa peni pada sa kawai pakapat. Dia ada pi ko amat pe sa kawai pada kapat. Dia saya like, share, subscribe. Dia ngai aku boleh pi barok ki pelapet ki video barok. Dia tang kata aku boleh sibuk boleh cerita bye bye dengan piano ada bam.